Manang June. Siyagmet ni Ama, Dakamiti for Decade Duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwa, ken nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtiping na tegtay nga Ilocano. Siyak ni Manang June. Siyagmet ni Ama, Dakamiti for Decade Duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba. With your Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para iti talong nga oras sa napnuan panangipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit. kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken Biag. Dito'y laang 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwa, ken nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtiping na tegtay nga Ilocano. Karuba, apo, kita man lang ti panahon nagpartak nga tulid. It's the 12th day of May. Kat, Happy Mother's Day! Ito sa amin na apo nga inang, tinterot lubong. Kang ronaan siyempre nga kablaawag kada tay bakit ko? What? Mrs. Juvie Pastor Seriales. Ayan, Happy Mother's Day king kabakit. Continue being a good mother to our children nga kunada. Hanggang Yeah. maumumang agan anawat ti kinatulang What? kita anak mo. Ayan, as well as kiti mothers o nagiti familyami. Of course, your mom. Yes, happy Mother's Day to my mom, Lourdes Pastor. Kadagi iti pimusayan nga mother ko ambok nga she's happy for us. Ayan, Nanay Dolores. When di ka nga agri-ring di tayo mo Happy Mother's Day mo't kiniinang nati. Natividad, siyempre, iti katugangak nga lola mo ni John Mark. Happy Mother's Day. And of course, nagiti pa dito mga mothers, iti familyag. We have Auntie Gina. Mami Felicia, ni Mami Via Regina, Mami Odessa, Mami Baby, Mami Christine de la Cruz. Sino pa yan? Sino pa yan? Mami, ni Manang mga Lourdes. Mami Lourdes. Yeah. Sikama, dagiti Mami iti biyak mo. Mami Josephine. Iti, Mami Josephine. Ni Nanay Lourdes. Dagiti tagaranyag ni Nanay Rupin, ni Nanay Telma, ni Nanay Adamaliwayam. Basta aming nga nanay. And of course, kadagiti nanay apo nga madamang dumay kita ta Happy Mother's Day kada kayo amin. Ni kumarik nga Ino, ayan, ni Cynthia, Happy Mother's Day king ka, and as well as kini kumare Minda. Adriano is listening, Dr. Adriano is listening and watching iti Facebook isong Happy Mother's Day. Ikini baga mo, Dr. Adriano, and see you soon. Kunana ni baga mo DJ Hong Kong ta agtebisyon nanto na 15. Kat don't forget nga laon DJ patulod iti gayam ni Manang Nelly Mariano at si kati manghiyapan di Hong Kong. And kumarin ano pa? Dandanin sa walang balin nga mother ni anak mo ti anak yung bunyagan. Sino? Ni Regine. Yes, dandanin mo tanis yung isagsagan Advance. And Happy of course, Mother's Day. Happy Mother's Day keng kabs at Violi Bondok Ablan, manarimaan nga DJ Hong Kong, Singapore. Singapore. Kadagiti kakaduam dita, Happy Mother's Day kada kayo. O, sikapay balong, dagitay manarimaan nga bibuya kada ta. Juan, kanina Ante Aida Pasco Clinton. Hi FDD, good afternoon. Ading Jun Seriales and JM. Yeah. Mark E. Ronquillo na yung bangal daw karo pamanang June.
Kaya ating JM ko na. Good afternoon, sir. Shout out po Corpus family from Jovigay Corpus. Yes. Bangal daw Karuba from Elvia Narne. Yun. Kuya pa shout out naman sa asawa ko, First Lieutenant Pablo Jr. Wow. Para guys na din po sana ng dita din awan nagkurangak. Basulak. Nagbasulak dito. From Right. Han Jamvin Papa tinagan. Aha. Ngaroda iti panglukat apo nga sunata mi maipay kadagiti so amin nga ininang ket sapay lo kumaabot riknaan tayo ti panagayat da. Aha. Ninanang kong ay atanak ub-ubaen nakidibasitag baro kong natpagsad sa dagat ayat na lang amapyagat ninanang ko ay atanak ub-ubaen nakidibasitag baro kong natpagsad sa dagat ayat na lang amabiyagak naragsak kel daw ninanang ko naiyanak ti bulan ti mayong pinaglalang tuti kay kayo ken sabsabong adu ninanang ko ay atanak ub-ubaen nakidibasitag baro kong natpagsad sa dagat ayat na lang amabiyagak ayat na lang amabiyagak. Makapalagip iti nanang data talagang awamot na ni mother ko ngam adula tamot ti inang mabaling ko pagipapasan iti ayat kasla ko makada kita papaga dita Villa Carmen ngano masabat ko kat ay malagi po una ni nanay ko kat dagiti dito dumapay mga blaaw babae niti official text line tayo kuno na dito ay hello Kuya Jun and JM pa request mo dati kanta nga scooter isagot ko man kada kiti dumungeg dito ay Barangquag Jones nang runa iti patpatgek nga asawa ni Emily madama pa lang ting agluluti pangal daw mi. Happy Mother's Day bakit. Thanks Kuya always God bless tuya ng kablaaw. Jay Collado, iti Jones. Sino nga dadating nga Jay Collado? Jay ko na naman baka ni Jerome, ni Jordan. June. Hi mga idol Karuba June and JM Great Command ito sa Nabuan. Untok Kabotahe ulit. Garcia Garcia Edson Manuel. Nata? Barato Winaldo Conto from Boys at Sati iti song na kat Arado Atokol and may sapay apong greetings. Hi Kuya June, git kuman di anak ko nga ni Gwyneth Miguel nang manang ano na? Tina. Nang Mangmangan. Duwakan bakat ko kanda nanay lete kan Randy Miguel Arnold Miguel request ko man jay dalag nga imingan ano. From Bugalyon Norte Ramon Isabawa. Wow. Kaya dita pa balong ni kumarik nga Almira Tolentino Duldulao is watching as well as Gina Cube. Oh, agbibuya and gusto ni Loida Diza, Jasmine Roslick Tabag, buibuya da. Ay, ni ading Joey Pastor Cereales is watching. Apay kasama Chef mga Bustamante is watching. Oh. Yan. Ano tinajelas nga binasag tatayan? Ito na. Pabating nga boss si Manyong Fabro Carlo Aljan na magkatatapos lang kumain ng native na manok. Watching from Taiwan from One Everson. Good Sunday Manong June and JM. Please greet Happy Mother's Day to our beloved Nanay Crising from Emma BG tinagan na. Ela ajay nagpalaing ka no, napalalawam sa atin nagpasiyar. Kung natin ay da Pascua Clinton. Supay at kasumot na ba kasi? Nagpalaing ka ate Ella. Hello idols ka naman ni Hamachi Ribad. Oh yes, one day to go. Election na. Vote wisely mga kababayan. Kuna na. Hindi naman baga na niya nga ili na. Naimbag nga malam kuya Ken Balong JM magiyaman nak unay iti anos yung napan na yan mi.
para ti Brigada Eskwela na pasubo kayo kinaadayunan. God bless every day from Auntie Jose Borgonio. Yes, we enjoyed so much apong nga napan sa Ilocos Sur. Nang tad kami iti na dumaduma apong school supplies kadag iti na dumaduma mutla ang apong nga pagpasaan ti elementary kasla kuma ti Barokbok Elementary School. Barakbak. It's not Barokbok. Barakbak Elementary School sa Jay sige man no ma-recall mo balong kita nga lugar nga napan tayo. San Juan. Mo di nga San Juan day Jay. Sinait. Ay, wag kayong sinait. San Juan kayong ni Father. When and napan jipay barangay Kibit-kibit. Miramar. Barangay Miramar iti Magsinggal. Ili iti Magsinggal, Ilocos Sur. Oh, and may isa. Barangay Kibit-Kibit iti Sinait Malaan. Anang nga ron nga eskwela ande jay barangay Kibit-Kibit. Kadanglaan ko na lang sa. Nagmayat. Nagmamayat tinagnagan. Apo, dapat iti barangay Lusok. Ano pa dagdi nakikita tanga barangay ti Giant Ilocos nga magparagsak. Apo, talagang Ilocano, barangay Margaay. Why, napay kasi? Ada Margaay. Margaay talaga nga Ilocano talaga ti Giant. Ilocano. Ngarod, because it's Mother's Day, may isang plansya abutin kami padawat. Kadagit in-inang itatang ag-text. Ito official text line tayo. 0915-071-3686. Basta isurat nyo lang itinagan nyo, address, and of course your age. Yan. And of course, that yung name that yun is para iti nananang lang. Alam mo, di plancha balong it's para no ikabil ta pa na monoten na dakas yan. Mabalyan. O sige, ulitan ta. With your name, your age, your address, and numano ti anak yo. Ayan, sa mother. Name, age, address, mo anak yo, kenji title na. Asyan. Upat, apo ti paganurutan. Upat ti biro kami, i-text yo, apo. Ulitin mi with your name, age, address, numano ti anak yo, and the title of the song. So nga i-prepare yun kakabsat, ta barbaring no si kayon ti makaala iti brand new. Standard flat iron apo, courtesy of our beloved Mayor Jesus de la Daran. Ato ti ipadawat yung papremyo itatanga kanito. Dahil ito yung rin amo, iti dat laga nga sonata nga may paimalaang kada kayo nga ina. She said, my son, I beg of you, I had a wish that must come true. The last thing you can do for Mama. Please promise me that you will stay and take my place while I'm away and give the children love each day. I had to cry, what could I say? How hard I tried to find the words. I prayed she would not see me cry. So much to say that should be heard, but only time to say goodbye to Mama. They say in time you will forget, yet still today my eyes are wet. I tell myself to smile for Mama. Akita ka man na nga bagan balaw. Now soon there'll be another spring, and I will start remembering the way she loves to hear her sing her favorite song of Maria. Ave Maria. The children all have grown up now. Nanangabagan. I kept my promise. Kita ang nga doon nga ba? Tawag tanga dagos. I cannot guide them anymore. I've done my best, all for Mama. Ave Maria. Still, this is so
very small for all she did for me. Ngarot abo, kasa na ibagamit tayo. Kitang taman. Oh, from Mrs. Orbin, ibaga mo tinagan. From Libertad Etchaga, iti title nga insur na is for Mama. That is correct. It was done by Matt Monroe. Yan. Nagapo Libertad, 5 apo ti anak na, 44 years old. Our winner is Orbina M. Paulo. Kita ang nagparta. Ano pagtawagan? Mabali niya, okay, tumawag ka man kabsat Orbina, tabarbaring no, amuda ka pa itinan uneg, aside from having 5 kids. Ayan, tumawag ka. Orbina Paulo. Hamang makatawag dito, official text line tayo ngamin. Wan. Yan. Agtawag ka, madam. Dito Ano yan. Ma-interview da Wan, ka pa. interviewin da ka. Taal dayo, kada ito Aldayo da ito nga inang. Wan. Ang samulod na, nga pang Sama tawag. tulod na. Kitawagan mo na dito cellphone mo balong. Tawagan mo. Mati, baka makarkartot ata. Excited lang kasi yan. Oh, ata na. Kitang taman. Okay. Ayan, hello. Good afternoon, Kabsat. Hello po, sir. Apa, agsagsangit kan samot. Nangabak ka man din namin sana, kasjay. Hindi, nawag siguro. Anyway, congratulations and happy Mother's Day, ken ka. Manotawan dagiti anak mo, kunam limada. Ay, di pa nga na 24. Ay, dadakil dan. Okay, at asawa na siguro dahil time 24. Awang pa yung sir, ay, di may tatlo. Asawa na. Imon una dyan may kaalo, kasjay, apo, nagsayaat man. Winagwaga na dagiti inaunang emisuna. Anyway, kablawam dagiti anak mo, I'm sure nang ragsak da itatatakaduhada ka. Sir. Pagkablao, dagiti anak ko, sir, nga ni John Ray Paulo, Raybeck Paulo, Christy, Nobite, kini Carla Bain Paulo. Oh, so that's it. And once again, congratulations and stay tuned. Taadulat taabot mabalin tayong itit nga pa premyo itata. And thank you so much for joining. Ayan. Thank you, sir. Okay, and bye-bye. Ayan, picture mo balong DJ number na. So, tanay, ito na ipasikig mo. Tanay. Apo, may isang plancha apo nga standard. Ng mga solar power apo dahil ito di kuryente. Okay, that's it. Our first winner apo ito may isang plancha and hold on, tado pa apo ti mabalin tayong itet nga pa premyo. For the meantime, balong agor kata kumansyon naman pa iti may samat ang isagot kumot apo kadagit inang itibiyag ko, especially kin bakit ko, and she's not asking for anything kunana. Basta agsingsingpot kalakay, ora awan ti regalom kanya akon kunana. Ag-disagree mo ni Jan Mark. Anang arti ka inanting nga regalo nga balong. Dama, hindi naman kung ngaro ko kunana ka. Orean niya, basta ko kunana, basta agsingsingpot ka kunana. Ano ako na? Orean niya, basta girimit ka. Okay, ngarod. May sakadagiti favorite song. Naparta kam tagtimblat, ag second voice ka balong dito. Ag second voice ka. Sige, parta ka marod. Damdama kang agtimplan, kansunan tapay, dagiti inna, iti innata, ayatan talaunay. Ngarod, para kada kayo. Dito may isang favorite song na ni Bakag Kukat. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away.
Hello, Manang Maria Bitters. I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you, and if I was him, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Happy Mother's Day kada kiti wabwab iti Villa Carmen. Yes, and of course, Manang Maria Peters, Happy Mother's Day, Kenka. Song in the corner, and the moment I walked in, saw your lonely face across the room. Now I won't forget it, and the way it might have been. Mas bagay mo napapalo tayo tasig man. Did you have to leave so soon? Ano ka sana? Babalo ko na kuma. You know I hate to think that someone could have loved you more than me, and at times like this I'd be right by your side. You lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. And of course, Happy Mother's Day to kumaini ng Tessie Goliaba, ng DJ Apo California, Ninang. Happy Mother's Day from your inaanak here. And of course, to Manang Edna of Eva Beach, Hawaii. Happy Mother's Day. Ewan kayong ginanting Edna. How long must I wait for the last rain to be here and the last chance to come? Just didn't know how to begin. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Please do it. Lay your troubles on my shoulder. Sino ba? Si Kakuna. Put Please your do it. worries in my pocket, rest your love on me a while. And dati ka nakakaduami nga na Panji Ilocos dati kahit na iba ka. Wan, gana nanay, kasalamat din na po yata. Uncle kan bagis. Gana, haha. Awan radyo ko tayo munisipyo. So, FB Live Latan. Pagritman, Happy Mother's Day. Kin ni mother ko nga. Matik nagritatay. Ken, kin ni bakit ko. Salamat. Hehe.